Kardom kadu kawe la nili channel kelang arado anfans tame Kardom pajir iglo na pe nili puthot wangthlo nili channel karbiti 2.0 along la sipinia video bangki hala coronavirus mate covid pen so pen kachiwoi jui ahem asor mate familia tumhan niling si good news mate Birta KEME wan pilo la si good news abangki non sarkar pen kira bom tangka la so tangka Koson sinangli tum mobile pen apply thegi ma mate kilongi ma hai hui kithani pansini lipini la so video selam lo la si video nili video start te aprang nili channel longjong sinangli tum kelang bom akimilang pulote please pen hola subscribe pu kitok dui dak ber ikha la pen ar a side la bell arjan ado dakta ber ik detha dalo pulte monili kaprek video le upload sita nangli tum mobile long nangli da prangi aphan la si video pader de pin pen damlo nang Koson ma process PPI documents naing ma la pen Koson si apply thegi ma la si nili non PAKLANG pon ikpo la sinang litumta nang lang dun igo aprang sinang lituma mobile long dui Google browser pusta Chrome browser pusta zat browser stame la Chrome browser long dam igo nang litum do pulote Chrome browser long pen dam de da feed nang litum nili dak search or type web address pulo nang litum tok damo daki tok nang alam the bangke cm covid support.assam.gov.in pulason tok damo nili LASO link hola nili description ng pidat po video description no dak panang litum direct dam phet unlo dak dam det pen apit nang litum mobile long jong si Chrome browser pen si dam pulote la thai arjan dui dak ber igra nang litum ala desktop size pupu daga la desktop size pulong abang nang litum tik kuri igdeno ber igdeno inte la lo pulote nang litum computer laptop long son mania picture the opo la si dak chief minister covid19 support scheme pu la so scheme amen bangke nili dak total details na PAKLANG ekpo chief minister covid19 windows support scheme pulo one time financial dak tok do yo assistance of res 2.5 lakhs for women who lost their husband to covid19 so scheme laki ingsi arloso tumhan pudet stamilo mane apenan ahem asor covid akiso pen chiwoi jui yola tumafan lasi next bank chief minister shishu seva scheme lale kaprek scheme lo dak ingsi ini ke thom scheme do apare ingsi scheme ange prathana scheme any amount or 1 lakh will be provided to the next of kin of disease covid-19 patient lai winali tumda pure tamilo lapen ke details dak do thai la si nali tum pure thek tum pure tamilo lapen dak ke tok do apply now track status lapen total beneficiary dak 2537 an pleng lo la si Windows support long le 1735 amnitum if long ladak prathana shushu seva x giritrai la lai hu scheme along the sinali tum banke non ke fly la if fly now long le nang litum ber igor if fly now long ber that afir nang litum orason interface nang lepo ni daketok do kindly note if you have already received benefits under any of Windows support prathana or shishu seva scheme then no need to apply to the X greater scheme you will be considered for the X greater scheme automatically lai ketok do nangli tum jong si kapre scheme nong lai hui scheme nong daketok scheme nong jong si apply dun tang lo pulte apply pe data me pusi bang dak ketok yo asini lida okay ber lo la si okay ber det na fit nangli tum la athaksi do
la athaksi mobile number ber igdet pen aphin nang litum la puakung du yo verify pula verify long nang litum ber no verify long ber da fit nang litum long OTP nang li nili non mobile number ber igdam po da mobile number ber that benefit nang litum pare details of distance person mate kachewai lalo kachewai mane kisung la somen pidunang podak la full name la pen amen la pen apu amen la pen ala amhang ke thek ningkan la pen adet la pen la puakung dolang male female lai hui fill up mon la pen house number lo la pen village tok donon la pen police station la pen pin code la pen puakung abang ke district la pen circle la pen post office lai hui fill up nang po la pen details of that kithi kachiwoi jui la so munit amen tok nang po covid pen kithi and daga date of date mane kithi kachiwoi jui ho da tarik dak tok ik nang po la pen date of laboratory diagnosis of covid-19 mane hodak koso laboratory rok sikithi man la hai hui details dak tok nang po la pen place of that kithi adim mane kachiwoi ju adim koso da hospital mane jaga pensi adim pensi kachiwoi mal hai hui tonang po la pen details of nominated climate for receiving the ex greater payment apar ahem dake ahem asor mane kosomunit phansi pima kosomunit longsi tangka scheme ki pima la somunit amen dak tok nang po la pen date of birth la pen village police station pin la pen date ke pokung dola relationship ala kachiwoi ju amunit pen la pen house locality lo la pen district la pen circle la pen post office lai hui phila mon ang litum fill up that pen dan arj do already beneficiary of covid-19 windom support scheme la pen shishu sewa scheme la pen prathana scheme lai hui scheme long jong sinali tum aprang pen apply dun de lang pul den none of the about long leber don la sodim ha dagle already tick korino la pen then next details of other legal years dake pipe dat chok la pen dak bangke pipe chok la dak family members mane hola kachiwoi ju amni pen family member dak piduni bole pidun tame la pen that mean important bangke bank details of nominated climate mane dakhelo la bank account banghelo account number la pen IFSC code la pen branch name and address la pen confirmation bank account la pen bank name lai hui nali tum dak tok dun ikpa menon ala kachiwoi jui ahem asor la so account number mane tok dun pa menang pada la pen that polota aber dolang aber ke documents ke nai bangke identity proof nominated climate mane hola kachiwoi jui amni da documents bangali la kumama sila so scheme ke endun ma mate dokta chinilon nominee pu bangke na sila hayo da identity proof mane ingsi aadhar card tame la pen
any laboratory reporting living tested covid hala covid ki test mate kachiboy je hit covid ki so hoda ke do hot koso laboratory koso hospital pen ma ingse slip nanglo duni so slip ta dak pen upload noy la second long banga la pen third banga death certificate upload nang po kachiboy je amuni certificate kithi asana certificate pududo la si ingsi certificate issue by the deputy commissioner mane ingsi deputy commissioner pen mane ingsi alo applications asan sista wan nang po la pen da upload nang po la pen ka upload dia size bangke maximum 2 MB anaiyo la ke tok ta do lo la si dak chok lo upload nang le tum la captcha code la so captcha code bang nale tum la aber la so dim togoy nale tum mobile long kapregi la pendet save and proceed pulang ber no ente save and proceed pulang ber det pen phin nale tum mobile long si OTP nang le po da OTP ber do nang po ber det apit nang le tum application number na hang ID long po la so ID ba nale tum bidun ko bidet pen linam piklang egle po apare mohla application ID jong si long lo pule ladak do hoyo la track status pulang ber engo dak track status pulang ber det pen apit nani tum dak mobile number pen verify no ente nali tum dak details ka apply mane non pending lang mama te na accept eloma lai hui dak details long lok po lanchot lo jong si la so form fill up thikti pulote monili fan comment on arjuna da koson si tok ning ma hai hui ning ma pu la si ke thek tum da do opo ta hai lo la si ke thek the pol da la so video lang penali tum apply ta mi pusini li hin pen bang ki pulo la si covid corona ke so pen ana munit tum bang asam ang dang ka ana munit tum bang ka chiwoi hoi hui ta dolo la si hala tum phan sarkar pen ing sia kirab lo la si apply dun ning hang tum apply dun tame la si pini a video bang lansing tonang kokpo jong si video lang mi sen pol de share thala sa video da pen like comment bang ting nerenon da pen subscribe bang important no subscribe mon da pen bell arjan da berno la lo pulte monili kapre video le upload ta nale to mobile long lo kilong logi aphan la si pini a video bang kel answer lo Kardom